ati MUBORITHI mtomoka umwe uria urutagira wira wawe ntirecia maua ni umerete gutariria kubonokera kwawe CIARERA ndorani cia mtuburume umwe uria wenda kumuthukangia KIWENDO ari mwana wa miaka 13 mtomoka uyu ARIUGA ni karikariri onari atumire eciria kuthungira kiri wira uyu wa MUBORITHI ni kenda kumumbithia kumubakanya na kinyagia binya ya kurura KIOTO cia ciana. Iki ni gicunchi kia mbere kia rugono ruria rubanganitwe ni mwandiki wetu wa Ntito Marione Karugi orende ekungwira ntuku 16 cia Ndwaa cia kimucie muno cia Muumbire. Kirima karika AANA bare KWINYANGUA KIWENDO ona kinyae kuruku watu Kenya nimbobete kwithwa nkiliunga ndeni ya gicio kia ubunge kia Gembe South kituone kia Boris kia maua na kuatanira na MUBORITHI umwe uyekene aive kinya ura withiritwa aikulukira rwendo rwa kiao na Samario inyene ari mwana umunini ari skuru ni ruono ruri na keba rukuritana antu na kinya kuboreria babainge bakamenya ura muntu abati kwithirwa akimenyera kana ura abati kuthiatira KIOTO kiawe rirarikia KWINYANGUA KIWENDO. Aive kinyambaye urosiariri wodini ya Chogoria kiri sub county ya Mara na utunia rwendo rwawe mbere ya tuika MUBORITHI maitiana mena makulukirete kuririkana 2001 that is 22 years ago. I was in class 7 and ARINA around 12 years. Nenkuririkana tuthiete skuru kawaida, it was around 6:30. Twetete skuru rokere with my other schoolmates and classmates. My bo antu betaga rokere bagatungana njira ene twana. We were a group of my students. Netwethere mid-ranged man ekarite ndi gatere ka barabara are on the right side, ndirikanaga are on the right side na kika group kau twari na ari baba inge na yeje gwa ibinge andirikanaga nini ndari mwiso on the left side. So that man nia ukirira ari akarinde engatana nani mwanka na aria ndari side ira ndari na aria mwiso. So ntikumenya what nimbi atumire atiga bange baratware nabo ejanjukia nani ndari na aria mwiso ni angwatire ande kiande amberia kungangana kuntangucia kwa ciandene whatever lakini alitoa baratware nabo bamberia kugambu bakigereria kuni rescue, but the man was somehow strong. Nio very just the neighbor area and that issue that nini hapenagira niba jire na nibo wakani rescue rira bejire mtu ni manindire ku matoka nuntu kinya the neighbors kinya bone bambire kuriga water, yani bambire kukanga so mwanka mtu uri amba kuona nafasi ya kutoroka nuntu. Remember in our area in Chogoria cases ya kugwatana kia inya itithagwa je nyingi. So rira mtu uri ageragia kungwata kia inya aturi kinya bona bangi ni barigarira nuntu issues itithagwa nyingi te common. So nonto bonda ndaumize twe njara, yani mali nguo zimeraruka, uniform ya tambukangire maukuja tambukanga jaragana jetana au ngamkinyambagi na ndikinya suari yakwe ndani ni atambukangire. So ntinkiomba go continue with school. So ndasokire bwanja the nini yari about almost a kilometer kumanja. So ndasokire kaire njankiriraga leta ndethira jiari bakwa ndabereithia na community nayo batuika bakufuata leo bonde yamanire methe community babangine bandingatire na some teachers. So nilo baugire that issue batiomba kumithiriria ununtu that muntu agatuika was kiana bangi nilo the community and the teachers ntuku nkinya arimu tutathomithirwe nuntu arimu bonde the male teachers baungana na community beta kusua mtu uria wakamshika
nilo basokire batweta kuripoti Ntumu police station ili ni kilomita kadhaa kutoka shuleni hiyo area yetu. Twena maire maguru amwe na the accused area, the suspect area wali akutwika arrested by members of public. Twamwikia nao report ya ringwa na askari baria honestly ni batujukirie in a special way. Mtu uria watwika kuingirwa oni na my witnesses bara bari the neighbors and some atwa bangi tuandika statement. The community kuona mantu ya na batawirwe mantu ya na tea mimbi ni atuere kuba yukirie urure ya mtu. Community ni bagwatanire amwe na my teachers bagwatana nuntu NTUKU that issue tiko moni sana ugwatani bwa Kenya tiko moni mono saidira cia chogoria. So arimu na community ni bagwatanire baswa mtu uria ali akura bamwimania Ntumu police station amwe na woni twemanire na maguru. Remember twemanire na maguru oe twenjara twemana maguru report ya ringwa ya Ntumu police station. Tuandika statement na my witnesses na mtu ni atwikire prosecuted ati chuka court. Arafu mtu aomba kutangwa na kugeria kugwata kianya na ni asokire aingirwa miaka 10. Riu muntu uyu eragio kuthiria gitendo ki maybe no ethiro i muntu wa kuthanga wi mwari wi mwana oyita skuru i muntu neighbor kana i muntu inagana nate wo mumenya oni muntu u ni tete asati neighbor tonto kuma kwao wetu ni almost a kilometer, ni more than a kilometer. Na nkinya to bitamwija asati katwije tunebu mtu amenyaga mtu twasandanga tutaraniria tega gutwika ati ni hangamba genda murega. Remember I was even 12 to 13 years, so I was young. Kinya mantu jaja mwete kanda amenyaga. So niongo kwera ni kinya mpaka wa leo ntamenya nikigitumi oni agwatire oni niki oni ni ageragia kungwata kianya na still kwari na ari baba ingio wau. Tomurume waeretie kuata eve Kenya na lukirirwe aikurikia kibungo kia miaka 10 na isoka kuma nchera aratima eve athomere na aratuika muborisi. Remember aingirwe 10 years kwa in 2001 dari class 7 to ndadi 8, so 203 dari class 203 dari form 1 tuofondeta 206 no ndadivirie kigerio giakwa kia form 4, so 209 nio ndatonyire ningogeni askari. Nya akoingirwa ndari na 30 fia no ntonkia kumenya akoingirwa miaka 10 ndataraga kamenya riu miaka 10 yakuya kuthira nkarigwa this person riri akejari akanjukia atia maisha jakwa jaketho je atari ni kana ndisive athiro kitendo kira na antu baba ingi bamenya na itu isi antu bakia kumenya mtu fulani kitendo fulani kimugwithirikite akiu kwi manto yo pitiere maybe ya kutharauliwa na kumenwa witwa marieto na nickname. Kinya uni ndari na aibu sana nonto gento kia mbere I was a class prefect, which a class prefect tekapendetwe ni naughty boys and girls. So alitwa baria those naughty boys and girls yani ni bagwirirwe bakarata kabari venjirwa, so ni bekalaga bakimokaga baemwe ba sometimes bakambita Mrs fulani Mrs now the accused person. Arafu the press area ira the issue area ya penire nuntu bakungangana kuria menya kedwa tukambiria kungangana kinyangu ntimega gitate gakuka mbi yani gukonekana kwina something ya penaga, so ria twakinyaga ubagambita bagetaga that place gituto kana rira bakwenda kuni hat bagetage bakauga gituto kana bakagweta rietwa ria gituto ni ukinyangite aja eu bagekara eu bakathekaga muno, so ntou kinya sometimes nkegwa kurega gwita skuru but nare gweto skuru ni lazima wethwa wajetwe no ngoketho we cibitari skuru mpaka uende, so ninde gujaga sometimes no mwanka ndiani takambomba kuremwa gwita skuru
alafu mbititie njirene ukonaga antu bakaumira njirene kwija kugitata me abathukanagia ni ndithirwe ni ngwatirwe kiainya batamenyaga kandageragiwa kugwatwa kiainya so riu bakendaga kuona muntu uria agwetwe kiainya na atiekaraga nukuona alafu the neighboring school untu nwenete muno ukona nkinya twije twa skuru ingi twa tugetaka gitare kianjage ni benjire riu kwenda kuona muntu uria mwari uria mugwate kiainya bwakari ketho ni tweta ki masindano the games tweta athani ni ukonaga still antu no bakwenda kugitatia kumbona yani anaiba kwenda kumbona muno yani nonto those that story ya kugwatani kiainya te common so bonaga ndi yani ni kitu ingine sijui imeniapenia au sokari baratirimana na ivi tukawatanira kirecunci kibili tumenye ni bibiongo biatumire askari ivi asumiria kuritana tukire mitandao na kinya maskuru ne mantu ya kwimenyerana makarika ya na kethira kuthiatira kioto kia mwana rirarenyangwa kiwendo ni moya nguira ritaga kituone kia borisi nkiripotera Weru TV kuma kituone kia borisi kia MWEKURU South Beto Marion Karugi wa Kenywa.